Hi everyone, welcome back to my channel. Ngashi ina utchariba makeup se sigi look sini. I makeup ta ina season airbrush shimmer and matte pulaga color tarukni. Masi any occasion, any festival da dum kira ga chappa yaba makeup makhal amani. Hojikti yaosangsu abanina Yaosang Thabal dasu sigi makeup se dum taraga chappa yai. Masi matau karam na kira dagi habidu mayam punna yeminarse. Cleansing, toning, moisturizing, amasong eyebrow yekpa loirba matungda hoji concealer apply tawjage. Mithukta concealer table loirba matungda sigi cream color se amu set tawbo aina apply tawjage. Crease area da sigi brown color se apply tawjage. First color apply to below the second color in a sigi color again. First color apply to give a dugi jamana bama pada, second color apply to again. Ahum suboy na sigi color se amuk lawjage. Sigi mid matai dagi horaga sigi mid mayai se bawa apply tawjage. Mid animak jamana ne apply to view. Mari shubada sigi color se apply tawjage. Brush khara pick tak to bomb da lobiraga sigi ngasai first ka second color ga apply tawgiba dugi khitang mathak chakhatlaga apply tawbiu. Yamna light oina apply tawbiu. Jamana na oina ram supply tawjage. Eyeshadow kemte yaudabida ngasai first second eyeshadow amadi hojiki khwai top ta apply tawriba eyeshadow siga phajana blending tawbiu. Hojik flat over brush macha ama lobiraga khutta concealer khara hapiraba matungda brush tuna khara lobiraga mid ki sigi mid manungdagi horaga mid mayai si bawba concealer apply tawjage. Kaigumba concealer adu mithukki kadai wai fawba apply tawgadabano khamba ngamdabo oibiragadi brush ta khara lobiraba matungda mid ki sigi mid ta khara taibiraba matungda straight oina yengbiu. Sigi mathak sida taira iba concealer se asibawa cover toraga pull up taibiu. Mid nakan ama duda su chak mana na matonda khara
ꯇꯩꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯩꯔꯛꯏꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ Concealer apply tꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ concealer ꯇꯩꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ apply ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯌꯥꯝꯅ soft ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ flat ꯑꯣꯏꯕ brush ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ shimmer ꯌꯥꯎꯕ eye shadow colorꯁꯤ concealer ꯇꯩꯒꯤꯔꯤꯕ eyelid ꯇꯨꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯩꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯤꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ apply ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯤ apply ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ apply ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯂꯔꯁꯤꯒ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ apply ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔ eyeshadow ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ eyeshadow ꯑꯅꯤꯁꯤꯃꯛ shimmer ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ eyeshadow apply ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ gel eyeliner ꯄꯥꯔꯞꯅ ꯄꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯅ round shape ꯇ apply ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅꯔꯝꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯦꯛꯆꯒꯦ꯫ eyeliner ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ mascara apply ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ mascara apply tꯧba loiraba matungda hojik waterline da mithak mikha animak kajal yekchage hojik pa hapage pa ai off camera da dum hapchagre pa hapa loiraba matungda hojik primer application tawjage hojik foundation application tawjage mai simba thungna Karigumba sponge na foundation thabigadabu oiragadi sponge to hana ising khara cholhanbiu natradi foundation loinama sponge na chupsangini sponge na foundation thaba matamda namga thabiu buffing brush na amu foundation khara lobiraga apply tawbiu adugi matungda amu circular motion da mai sima tamne apply tawbiu thaba loiraba matungda hojik powder application tawjage powder mai simba thongna apply tawjage
Powder apply tauba matamdasu namaga apply taubiyu. Ngaktasu thaba kaubiganu. Hauzik contouring taujage. Ado mai shape ki matung ina contouring taubasu makha poli aigi mai shape ki matung inadi naton amadi forehead ta contouring taujai. Kanagumba mai yamna pakpa natragana mai yamna chawba migidamaktadi khazai sigi nakongi ahobasidagi horaga sigi area siboba lobiraga contour taubasu yai mai chapna unabagidamakta. Forehead ki contouring taubadana brush khara achawba amana contouring taubiraba matungda naton gi na brush macha ama muk lawjaraga line ani hane chage. Yamna kanna dark oina yektabida khara yaurak tawna yekpiraba matungda brush tuna hana blending taubiyu. Adugi matungda khutna amuk phajana nanthokpiyu. Blusher da light oiba blusher thajage. Adu kanagumba blusher thaningdaba misu adum blusher skip tauba yai. Highlighted the gold color lawjage. Brush khara apikpa muk lawbiraga highlighter khara lawbiraba matungda the eyebrow. Highlight taubiyu. Hojik chairung ne, eyebrow ne, midlu ne, naton mathak ne, chiman mathak ne, khadang ne, laibak ne highlight tauba loiraba matungda mid ki makhagi eyeshadow color apply taujage. Ahamada sigi first color siga second color siga mix taraga lawbiraga kajal yekhibadugi makhada apply taujage. First ka second ka color do mix toraga apply tauba loiraba matungda brush macha ama muk lawbiraga sigi color si khara lawbiyu. Hojik lipstick application taujage.
ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯂꯨꯛꯅꯦꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯕꯣꯛꯁ ꯆꯪꯉꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯕꯥꯏ